Jororong sa Kalmachayan Kopna, Korean Kopna, Speaker and Legislature, Sound Kopung Lapalapakan dan Palientia, Momot sa Governmento, John Pompey Misak, Pajawan Luka Kupuran Korosongan sa Kalmachayan Ranwach. Ngay sa Nicolas, Magan Pajawan Kalele Kupurakan, Autapen sa Kalmachayan Ranwach. O iya cara lapen sa Kalmachayan kan kayo. Tupet nan pungan Raya School and Pohnpei, Koryao, Kampan School and Wayne Pohnpei, Pajawan Alasawas, Sampalyan Ayon, Kasulo, Kamanaman Lan, Advisor Board, and Kampa, and OFA, Kapayo, Main Kapasakap, Mepit, Tokens Lesson, and COVID Saktuao, o Kalimao, sa Kalmachayan Ranmasan Langan Wayne Pohnpei. Rong sang kolonya Wayne Pohnpei, ni April niya isa kisuan parang niya katriya isa kayo kalaki isa naman isang program and debate. Eo pacawan niya unawasan meeting and legislature, may pacapay lakalap kolonya Wayne Pohnpei. Program and debate watch pacawan niya unanpungan public o private high school kan, and Pohnpei may Pex High School, Kichi, High School, Olam High School, Matalaniyong High School, STA High School, Pohnpei Catholic High School, o Calvary Christian Academy High School. Nintuan tama san may palikoya wan tipate was may pachawan miyawi yero, o palikoryaw kan pachawan miyawi ni may saksilo hen pariyakit riyay sakayo. Rong pil sa nga kolonya Wayne Pohnpei, palian rong na sa Kalmachayan Region Pohnpei. Pajawan na natira rong makasalita me palian International Organization for Migration te ayon. Pajawan pachanger palian Kampan School and Wayne Pohnpei. O pajawan kasarawi tang Riyaw me pachota ni sawasan ayon pajawan miyawi. Ni April ay sakwa na oriya katriya isa kayo kulak siluong mo rin sa was. Tangkan piriyawach, eo pacho, ni schoolan ko ang langas elementary school, eo pacho, ni elementary school, henwapa. Tang pukach karos sa was sang ayoan, o katokapan chapta ng sambungan peporian pariya kita isa kayo, o kamsakla ni April 2 and parang kita isa kayo o kasarawi pa miyaw ni April isa kwano and parang kita isa kayo. Irailakan na chaweta kasarawi watch yay taraktaran Kampan School and Wayne Pohnpei, taraktar Stanley Etzel, Walia Panayo Nathan Clancy, mapapali ayo ang success o Achmal John Tatok Siliman, principal and Doon lang as elementary school, joint school kan, sampatang kan, o right community mayang pachang kasarawat. Kasuluan sa Kalmachayan Ranwach, nan meeting joror kapapak, the 4th special session, and legislature kay sa Wayne Pohnpei. Ni April niya isaksuluan para niya katriya isa kayo, Ponran Koryao, legislature kay sa Kwach Pachawan Alitaro, Kamanana, sa Palman Cup Naitita, Advisor Report kan Hangops and Fisheries o Aquaculture and Pohnpei State Government o Right Advisor Report kan Mepachawan Alatia Kamanaman and Legislature kay sa Wayne Pohnpei Mr. Simon Mix, Miss Jasmine Mendiola, Miss Patricia Chapchos, Dr. Sungawa o Mr. Donald David. Tokan muni yan kapinsalete sa mga COVID-19 saktuaw. Pohnpei State COVID-19 saktuaw Task Force men pachawan sa Karakoy Waytokan may ranas makakayamyang kachki. Te pachawan tokan sinasulen kapinsalete sa mga COVID-19 saktuaw sang paray sa kwalo pachota. O anpil pachawan san may raili lisenyan. O raili makan katiti sa chakakyang kachki. Teba chawan ala tokan munuwach. Tokan sinasulen kapinsalete sa mga COVID-19 saktuaw ken pachawata ni publical palpalian manmunian Pohnpei. Palian publical ken pachawan rachita kulak walo naman sa lel kulak limang min subject sa miyat leniyalan.
Karas naman yang kach kita pacuan tokan silasil. En COVID isak tuaw kanananaw teta taropa. Muan toka pan pacota. Tokan silasil en kapinsalit so mga COVID isak tuawat ken muyawi. Ang nipa o pan pacota pakriyaw na narayin rarway sa kwalo nan kuma. Sang nakawaitan pa niyang US 146 control. Winiyan sila silang kapinsalete sa mga COVID isak tuwawat. Socha kapa o apay barara pachpacho ni percent way sa payo point jail. Nintuan kami sansan ng report maginpachota sang palyan Moderna vaccine. Administration and Pohnpei State Kasaleta. Melalatan ni April na isak manor yakot niya isak kayo. Iray na ramasan Pohnpei kan nakachkiyat na pachamanat to konsilasil. En kapinsalet ka sa mga COVID isak tuwang. Kaya wentok ray na ramasnen. Good pa ako isliyakan paman may pachpachan na percent. Lumaysak lumaw. O iray na kan makanakalara ray chuman to kan koryaw. Iray na ramas pa ako lumaw waliman may pachpachan na percent siya sa koryaw. Wani mewain Pohnpei sa palman kayan sa pachpachan ni wani nentap ko. O kain sa klan sa palman siya yung ranwat siya yung nasan lang ang wain Pohnpei. Malangal pa ni pitch 0.10 club. Isak minute isak silutaw li naman isang ulan pa ni pitch 0.2 club kayong minute walutaw li mo rin sa was. O malangal pa ni pitch 0.2 club 2 minute may isak rin taw li nipo. Rano siyang kanimi palimasa o paliyapang. Ninataisak isak limaw, lokulumpay na kanimi nipit limaw, lalwanaw, kantabokin. Yang ako marmarakan ka siya kayan saw. Niyapang niyalam ang kanimi nan kuman paliyay, o palikapi, ninataisak isak limaw. Ilokulumpay na kanimi nipit wanaw, lalisu, kantabokin. Yang ako marmarakan ka siya. Ran saraw yang kami minan kuman paliyapang o palimasa. Ninataisak isak limaw. Ilokulukin kaya na kami minibich kayo lalimaw pantapokin yang ako marmarakan ko siya o kayansaw. Walang namran na yung miminitikrwalisa kiso, walang namran ranwat miminitikrwalisa. Kung sasongan ko siya, memoratingan raya na oriyasak kayo miminisis 0.6 limaw. Uwan sasongan ka siya memorati nan sampung watch miminisis. Isak silo, point silo. Pohnpei kan sang kachpin klakono minit sili sa klamang nin sauchip. O pan prong sa long kachpin klakono minit isak tayo may sangan lakaw. May ko yay matyakan autapan sa kulman siya yung rongan ranwat. Kalanganin kubran koras o kasalito.